Ka Direktur Jengketanat Horticulture Meghalaya, ka Kong DC Sotun, haka Arf Santri Gurisau Arjar Arfsau, Klaplay Pajba ka Bunshong Organic Producer Cooperative Society Limited, haka Shnong Kurdum, daga jing ang nod ban kentiu ka kamrap klem pendon kam dawai hapo kathan. Kane ka society bethamai kadek belasang hapo Commission Organic Value Change Development for Northeastern Region. Haka Phase 3 bat ka kenthop ya ka Custom Hiring Center, ka Park House, ka Small Processing Unit, bat ka kalikit marbam ban ajing kersyan ki ban penya yeu ki marap ba klem pendon kam dawai. Haka ni jing pli pajba ek ka society lai don rengkat lang ru ba WB marbanyang. Kakong DB Mukim bakti dengan bat kiwe-kiwe ki obsar na ketanat horticulture bat agriculture jong kanong stoin West Khasil District. Kabunsyong kooperatif kadon mentai katong ban rap yusin rai baklem pendon kam dawai. Kabakentup na kabentak inyo teliki snong sanspa arpo arngot kinong rap bat kumbal laipo teliki kenhun nong rap hapo katay commission. Ki nong rap ki bayisem mentah kani ka project kinyo jingirap na kabentak ki sembah sin rai babaha ki jingdon kam hasnong bat syabar snong bat ki tiar ban yarab rap kum ki power tiller burush cutter bat ki mini power tiller kane ka project ka blabu thong san snam ka aila di kinong rap ban yo jing hikai bat thmuru ban penyo ikinong rap ka organic certification hak ba kin yo lat ban penya iki marap jingki haki yo ki bakham biang ka dor bar ngapun bena pajba bahkan pli pajba ya kadi ka custom hiring center jong ka bunch nong OPCS. Modal officer, ya horticulture development officer, Pak Bandap ke labor ke belakang. Mini buat. Jadi tak tonton kamu. Pia hapsi. Bentar, nama sharing satellite depan. Kamera apa? Kini Small processing unit, no? my dear Yes, it's like side to eat that.